Abantu bari kugamba ebi no babiri bari omushomo gw'ekiro kimwe ogubira gutebekanisiibwa aba National Women Council okurugwa mu National Secretariat n'ekigendererwa ky'okushomesa abantu na munonga abakazi okweyinda emuvuyo eri kubarukaho omu bwire bw'obururu nk'obu. Tuzene training ya electoral violence. Tulaba gutya abakyala abakulembeze okuva eno wansi gye basobola okuyambamu okukendeza ku mivuyo egibeerawo mu kulonda. Era tulaba tutya abakulembeze bano tebasobola okuwulirwa eddoboozi lyabwe ng'abakyala liveeyo nti balonde abakulembeze abo abasoosowaza ensonga zaffe ng'abakyala. Omushomo ogu wena gubiire aha mbuga nkuru z'eggombolola ya Mwizi omu Rwampara East Constituency. Omuntu yija yesimbire omubwire bw'akaruru nimwe turi kugwanira sirimu nimwe bari kumaraho ebintu byintu nimwe omuntu yakushabira okamwima arakubonera mu karuru turenda kusigira tujya abantu kandi no mu karuru uraba utari ngo yesimbire just omuntu akakukunda wenda kunyamana kuko bwire bw'akaruru kubwahika aratekwa kwisha neza gishenye aretema barayi bakuhande ngenda mumanye turaza kubabwire rwayitwe abantu baburijo ekikureta obutabangura munonga bwizite nyokunkureba abinja bukora obutabanguko n'abandi abatinde kibinde atine hayemerire emiyaye kanyire abokubona agira ngo wamukwata tinde cyo kwenda kumugora tubira boro ahibwira karuru muragira ngo turera kubwiga hara ubwiga tubwiga nyine bazingiguze akarugaika barachitwara nyine ndeyandasiye akarugaika barachita emvuno yanje bachitwara ebitochi bagibe bishemwe tukore chiniko abantu bawe nenafu. Julius Tusime Karuhanga omwishongero wa Rwampara East Constituency kandi hono oshakira omushomo ogu nagira ngo omushomo nkeji yaguma nebaho nije kwera cyango omukumara hemvuye rukubo mbururu abero criminals ezirebezwa yesi y'amaju g'abantu twara abakazi n'abarira twara abantu n'abacura so twari tumushomo kugira ngo tushomese abakazi nabo bacenge rori yabo neha on process ya election yaringa ecyakandi abakazi bine rori upango makagabo no bakusama n'abana no kutebekanisa zabo baganira abana babeje minyete kukozesebwa takabaho businje so nibagambira mutkozese kurungi nabagambira mutatutomba bintu byanyu mutatukozesa kubi ogamba mazima ishonga y'amazima zo kujyana lihange shonga yenji amazima hari umuntu washeme kwamba mutayi wo munakaruru oyine muzo ineshi kongano ihono kashi shonga kwa agent ono ko mutatu mke mwe muswaza umkango wa agent lero baziba nojene mu nakaruru batakutire cyo kuzibikwe aha wa TV West no Susan Chelsea.